Kıbıka özgün nemeni tanıyorsun be? Бурдоштарым, кучак жайы тосып ал. Сиздер үчүн концерт берет Универсал. Россиядагы мекендештер үчүн Универсал командасынан күлкү концерт. 14 май Москва, 15 май Екатеринбург, 16 май Новосибирск, 20 май Абакан, 21 май Красноярск, 23 май Иркутск шарларында сиздерге арналган жаңы программадагы концерти. Келип күлүп көңүл ачып кетсеңиздер боло берет. Kızlardan bir 3 söz var, любой баланың көңілін қалтырып қоя тұрған. Қандай söz ол ағай? Misal sen kızың бар, кешіне жолыққаны бардың, барып тұр, емін сүйің арнайын деп атқанда, бірінші сөзін айтады. Ne dedi? Маға ұшындай мақсатта келдіңіз бе дейді. Çömel. Қайра настроениең түсіп, қайра көтеріліп, емін сүйің арнайын деп атқанда, екіншісін айтады. Ne dedi? Мен ошындай қызды ойлап атасыз бе дейді. Doğru айтасың ағай. Қайра настроениең түседі, қайра көтеріп өзің, қайра үшінші жол сүйің арнайын деп атқанда, үшіншісін айтады. Ne dedi? Мен сізде ата қатары көрем дейді. Ағай! Bu şehirde жүрегім орып кетті. O yerde любой жерің орып кетеді өзі. Ошол 3 сөзді уққандан кейін любой жігіттен сүйден көңілі қалып, шат үйіне кетіп қалады. Бирок сілер андай қылбағылы. Неге? Аны сөзіне ишенбегілі. Неге? Себебі ошол қыз мына ушул 3 сөзді сілерден башқа 4-5 акаларын айтқан. Эй! Не тополон классың? Не класста азылдайсың, классты басыңа кейіп, я? Фамилияң кім? Далбаев. Kim? Далбаев. Dalbayev? O? O Dalbayev. Sen kaçandan beri Dalbayev'sin? Men o törelgönden beriyle Dalbayev'im. Keçеле жақшына жүретілен ғой. Мен фамилиям айттым. Niye Dalbayev'sin? Men çoğ atamın atı Dalbay болғанда андай. Dalga bay, daldu kişi olған. Çoğ atam baldarычы Dalbay ulu болып жазылғанда. Ана неберлері бар жоғыз Dalbayev'тер болып жазылды. Қанша небересі бар? 82. 82-те Dalbayev бар екен. Mınan qarap tur, qancha bir tuğansın? 8. Mınan düğünleri 8'te Dalbayev var turbay. Болды тополон қылы бербегілі. Сабақты бастайбыз. Тапшырманы сұрайын, тапшырманы атқарып келдіңер бе? Егер де кимде ким тапшырма атқармаған болса, бүгін сабақтан кейін қалып даярданабыз. Мен атқармадым. Анда қалып даярданасыңар, мен кетем. Ұмытып қалдым атқардым. Атқардыңар? Бардың атқардыңар? Ким атқармады? Мен атқармадым. Тұрадыңар. Сен кім елең? Жеке бұл жаңа Dalbayev, ha? Ecige, bu Dalbayev keçe sabahka göğe koğan. Неге? Bu Dalbayev'den keçe burası üylengen da. Restoranlar Dalbayev'ler toya verdi. Restorana varsak içinde 152 tane Dalbayev bili attık. Ecige, o bileyen eşlesemez. Restoranın sırtında bir 5 tane Dalbayev kayıp. Bizi kirgizme koydu restorana. Acayip konuştu. Ошо Далбаевтардың тойын ким алып барып атыр? Жеке, бұл Dalbayevтердің тойын аман мен Иманқұлдан башқа ешкім алып барбайды. Универсал біз өзіміз жөнінде тамашалағанды жақсы көреміз да. Көріңіздер, Универсал командасы бізменен болған оқия, біздің командабыздың красавчиги Садық көчеді. Вау, Садық байке ғой. Садық байкесін мен суретке түші алсам болу? Бол. Чықытсыз. Рахмат оға. Ушул эле көрүнүш, ушул эле азыркы көрүнүш биздин мына Универсал командасынын 4 жигити Калыбек, Садык, мен Актилек төртөөбүздүн аялдарыбыздын көз карашы менен. Вау, Садық байке! Вау, чоңгыз! Садық байке, достарыңыз жоқ бұ? Калыбекке, Тайырке, Актилеккелер. Бар, чакырай ма? Чакырайын. Калыбек! Daha çakırayım mı? Çakırayım. Hayır. Daha çakırayım mı? Aklı. Çok güzel.
Sen padruşkaların yok mu? Bağır çakırayım. Çakır. Kızlar baskıla. Çaktı mı? Çaktı. Ne kızlar? Kafeye gittik mi? Зачем кафеге сразу квартира var? Үйдө ким кожоюн болсо, демек байрақ ушунда турбайбы деп коебуз, Көрөбүз, илгерки ата-бабалар байракты кантип алып жүрүшкөн. Мен аялы. Hadi. Келдіңіз батасы? Қолға соғай. Ерте келіп қалыңыз да. Қолға. Болды. Келіңіз. Байрақты қарма тұрайым. Buraya mı? Erkek namus bu. Kiybeşin gerek. Koy. Şırlatma koy. Şırlatma koy. Şarlatma koy. Ya ürün çıkar koycu. Şur. Ha bol. Çay içесің батасы? İçmeyin. Çay için. İçmeyin. Эми көрөлү, ушул эле көрүнүш азыркы жаштарда. Мен кайра эле аялы. Böhö deyim. Не дейсиң? Не? Ne kıkırasın? Өзүң билем. Kolga soğay. Rakaminadan эле жууп албар. Sen kanday hakkın var mı kıkırına? Bu uyda ben erkek, ben kocayımın. Sebebi bayrak bende. Bayrak sende var. Bende. Bak. Bayrak sende durma ya. Rakaminadan жуучуму жубайсыңбы? Кийинки тамаша биздин командадагы ак тилек окшоп, жаңыдан үйлөнүп баш кошкан жаш жубайлар машинада бараткан кези. Geldin mi? Geldim. Eşit açmayın. Çık. Çık canım. Butun yeter bana. Tarttın mı? Ha. Акырынча. Bol. Az kona sen. Мага жакыныраак отурчу. Ha bol. Bir daha kettik. Men ısıp kettim. Bol frezene çam. Üşüp kettim men. Bol cavan. Peşke jakçı, peşke. Şu kançınır jakçı. Öçürçü. Muzika koyçu. Özüngürde açı. Ayan. Annan ayan. Bak maga cügörün makade urda açı. Çıkarını makadet. Sen yok da urda açı. Sen yok. Oldu selfie laylıçı. Sen ırdayı vermeyin kılığırı. Sağa söz yok sağa. Katura kayda açı. Tormus. Ha kiriseye açı. Niye? Bul gerek o zaman. Menin atam başına zuktun mu? Ayda. Bol. Эми көрөбүз. Мындан 20 жыл, 30 жыл мурун биздин аталар апаларыбызды машинада кантип алып жүргөн. Eşiğim yaşlı açılmayın onun. Ola tezes. Arka kuvvet! Arkana! Tut! Second job! Koykanın eşiği емес, maçların eşiği bu. Kaçtı Ha tek. girişme bana! Özüm bilen, bunu da men erkek mi, men çekeceğim. Düşündün mü? Ey! Ne? Gerek bolsa bul menin atamın başına zuktun mu? Yok! Dağın maçtan sürbe etmeyin şu. Hoppang maçtan soğuğunu cüretle kınakla beni. Tüş! Türk! Hey beni al gitme. Arkadan bana ekşi! Onda mende bitti cangısından var, ukkula. Давай. Yerden bir söndülen çıkıptı. İkinci aktı kalasa canında dağı bir söndülen tınıptı. Ve çoğunuz tanışı var vaylığı dese, ya geldirmeyen senin kuyruğun munga deptir. Ne dersen? Hey, anneniz otaydı ota. Ha! Yerden bir söndülen çıkıptı. İkinci aktı kalasa canında dağı bir söndülen tınıptı. Çoğunuz tanışı var vaylığı dese, ya geldirmeyen senin kuyruğun munga deptir. Ne? Hey!
sözünden çıkıptın. İki çaktık arasa senin de dağı bir sözünden. Congırtanı şu almayla öteseye geldin ben seni kıyılığımın kadeptine. Ha? Hoppa yeniyen durayım. Benim canım çıkıvatsa bana gül öteye. Ya senden bir sözünden çıkıptın. Ha? İki çaktık arasa senin de dağı bir sözünden. Ya Congırtanı şu almayla öteseye geldin ben senin kıyılığımın. Nasıl elini yapalım? Bana niye tetini giyiyor? Davuliyede küver küveni cevap etti o ya. Yaklay. Ya kalkça yap geçe bana. Gel kalkça ya. Ne yaptın davuliyede bu? Benim oynamamda hocum işte kalatmıyor. Hey! Gel lan hey kal. Kalk, hey! Hey! Ne? Ne değilsin? Baba, bu mantık yerden bir söz lan çıkıp dedi. Ha? Çaktık arasa. Gülmeyin. Yapal. Düz otur. Sonra çakırmına öl kanatın. Sen de bile davuliyede kotarını vatatı. Ben aç verem. Bunday Türkçe. Yerden bir söz lan çıkıp dedi. Ha? Yekicaktık arasa canında dağın bir söz lan durgan eken çoğunca tanı şu al baylığı dese geldin ben senin kuyruğun deptir. Bu kovuski ne beni tanıyorsun be? Navaynan? Öş gördün mü lan?